kisu kangdang bom ajok dipu pendang lok non ke bokajana hawar long ta kangdang bom thek pon long Dholajan LP School hen ke salok serak je phan kachungri MS Domoka Lam Salong BOD akilik kipa do ponjia phan nomination alo ke jokpon Karbiang Long Life Prime Time abirta long peneli Sami Beauty Baby non birtang ton pen arjuponik tha Longri alo Jasimet Karbiang Long alo kidam tang chiklo joni jon thoma prang malom pen dengia ke so dipu la pen birla malom arjupon long lo Sitanon ke dipu birla malom anchat kalisi Bogajan subdivision ng kang along ta prek jamadi malom labangso dengia ke so nang do bom tang lo Dengia chitim ke check pen akiso a hearing tangrak pen kacha thang flu bajok monit kithi aphaita nang bat bom tang lo na pen non ke hospital anta chejang jeseran lo Sonsi Bokajana Hawar stame bangso ke so ani wang stame nangkang dang ki prapi ka sonsi thek ponlong. Ini Arogya Multi Speciality Hospital Bokajana long stame dengia ke so pen se ka chelatum ani wang ta bang phi phoan aphai ke le thek ponlong. Na pen ke so ka chelang ki wang tumanta kimi si ke onglo. Na pen inuta bangso hospital long dengia ke so non an ki thia birta bang ke agelang kita se ka chelang doctor si tumpen nang pachimudung. Na pen dengia kiso ka chelang tum pen stame bangso Arogya Hospital along kiso kelang kinisa na jok nang ni pon bom lo kusi nang chithan din Perang kia tumang no doktor pen bangso kiso pen kosonsi kachire megnangji na pen rongara ra pen prabjin pader dikin pen si ka chelang hen dam pa pranangji Hemalong tibok terai langbung lang plet pavider nangji chitimalan chihingwer nangji ada prang na pen ani kang samapor ki jui kidam chiri chat nangji Edumos chivit pon bom nangji phai hui aputha nang pachini dun খুব ভাল কথা হদিলে আপনি মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ট্রিটমেন্টটো তো বারো লব কিন্তু ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট প্রিভেনশনটো আর নিজর প্রটেকশনটো প্রিভেনশন খালি আপনি আপনার খালি নিজর প্রটেকশনটো তো আবার আপনার নিজর প্রটেকশন করিলে প্রিভেনশন করিলে আপনি বেস্ট হয় সোসাইটির সুবিধা করে দিয়ে আপনি সোসাইটির লাভ করে দিয়ে মানে আপনার ঘরের ওচরে পাছরে যিমান আনওয়ান্টেড ওয়াটার লগিং জমা হয়ে আছে টায়ার সায়ার ট্যাঙ্কি ড্রাম খালি কনস্ট্রাকশন সাইটস পানি জমা হয়ে আছে এইবিলাক সব ব্রিডিং সাইট হয় মস্কিটোর এইবিলাকত আপনি সব এমটি করায় ড্রাইং করায় ক্লিনিং করায় রেগুলারলি দরকার হয় করবা আপনার ডাউট হয়েছে বহুত বেশি মস্কিটো একুমুলেশন আছে আপনি ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশনক মাতি ফগিং করাওক ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশনে এমপ্লি কৰি আছে ফগিং যত যত সন্দেহ আছে সিহঁতি নিজেই কৰি আছে আপনি মাতিলে তো আৰু সোনকালেহে কৰি দিব Bogajan penanantirang Karbiang Long Life Nilip constituency ke paru Chokhihola Hawar Dholajan LP School hem kidam tang tomon ke theke jabahut sarnung thengpi ke krabahut ke baba joine asarnung ingrak thanglo lapen ahemar pongta ehina rumanat ke class ke dohut arve kilipen pinang an sungnang lo laso alam Karbiang Long Autonomous Council hen pen RDP ponsi ke salok japhan siding ponlo sita sangti gari hom nang thon kok lapen tingkerak klok kang edamat non puanta cyclem pon tu thelang Karbiang Long District along ta non along tina school along ta Karbiang Long Autonomous Council hin pen quality education simbon ki pipon je phan pinang an sai ke deng ponang thek pon long bam lo Nilip constituency Hawar long ta kadokave au sumar to phan mission ka charli hin kapaching thu pon je phan mate ki pathek pon je phan si Dholajan LP School Karbiang Long Autonomous Council pen hin hilo Bonta kupi koson tanane kedam tang aru chikro malom nunmen tomon lapen arve ke jang loga chali ahen na hongding Headmaster Dipak Medhi ke ariwa abham tianita class damde lapen loga chali usumar tum kang niang ho chitang de dara jaini longya thagalong si tarpulin chilin si kang nanglo Lasso school ahen kan no class ke do pinangan ke do ke thaga ding ka sim pitam no Kasi prabjin kan nilitum loga chali ahen ke salok ki pamir japhan Karbiang Long Autonomous Council kan siding panserak nungji kisi rongara lapen assistant teacher Nurin Phangchupi hin pen Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Hiram Langhang lapen Karbiang Long Autonomous Council Education EM Richard Tokbi lapen Nilip MSc Pobitra Rongpi atoma phang chumni pon Along assistant teacher lo Men ke Nilim men ke Nurin Phangchupi दादा नले तुमका दो विदा चिंगनी कलो निले तो मीडिया के पीटा आरजी दे पिक लो
ada ini ke 27 Mei si tumon ke thipe no jok ting pini anta oil lab lo table suki sob chair pini anta bil lab lo do anta plus ala bathroom o smart bathroom lithin ana ting anta hengmon lab lo sukta asin mampu anta mane ko an ini tum chening ripen anta nan anta thangta thekdam long iki de ta som lo ini ke repairing ke one big prang ni pini bang ik lo bon sengti bang one track ni pini thekdam lo plus ting pini ke nili tum school lo bear ni ting pini ke nang flock iglo sami nang flock ik det pen non na pian ti thekdam la Koila mati pen Samson ti Karbiang Long Life Kivang ji chiti ni phai kebarni MS Dongmuka Lems kilana ponje phan Board of Director pu bangkre photoma phan kilik kipa du ponje long bangin koira thoksia bang phu bang phiatum kilik nomination alo ki jokpon Patumi pai ni phai thongke preisier ni MS Dongmuka Lems kalana ponje phan pura inghoi krip ho pharman Board of Director election kipa do ponje phan pura MS Dongmuka Lems along nomination alo ki jok pedopon lo Bangso nomination alo ki jok dun a phai laki bangin kora troksia bangpu abang phia tumsi nomination alo jok dun lo la song bong pen sor lo aphan ke panong pi bang hini la pen ST Asyang hoi inut la pen unreserved ang hoi pen bang kre hini pangrum te pen ing hoi krep ho ansi ing wai pon po la pen la bang krep ho tuma phan kang wai pon ji laki bang so lem salong shareholders kaddu kawe bang tharo phira troxy kebra troxy abang phu abang phia tumsi vote jok pon lupusi MS Dongmuka Lems chun bang Bapuram Singnar la pen chairman Rajen Rong phia tum pen tham pon nili tumolong total shareholder do lake eligible 477 voters do la pen ke defaulters lale 44 votes do shareholder do la pen ke bad baki non eligible la ki ke pon la si la lo la bang eligible to man bang si votes bang pilong ji la ke na ho kalem sala pulo la pen ke la tuma bang ke publish tang lo society ben si la ke la tum bang si vote pilong ko 477 tum bang si vote pilong ko Lapen bangso BOD kile ke pado ponji ani lake non ke bangji chitini phai ke parni si pado pon popusi than pon Bangso nomination alo ke jogalong ke langchari dun mate nomination alo ke deng dun atum lake ARO Inspector and Auditor Lionel Teron lapen RO Senior Inspector and Auditor Rajen Timongatum si chepari deng pon Bangso MS Dongmuka Lems BOD kile galong BJP pen kachepati dun jipu Bang krip ho bang phwa bang phia tuma phan Karbiang Autonomous Council EM Lunsing Teron hin pen Mahamaya BJP Mandal Committee Sahem BD Sore Chipachoy dun Anparta Bangso Sahem pen Aking pen Damsi MS Dongmuka Lems along nomination alo ke jokalong anta pali dun si alang liphan ke kroyarat mati BJP pen kile kachedan dun chi atuma phan ani pathe dun Dongmuka pen semsing inti Karbiang Long Life Crime Investigation Bureau tum kiri tarli ponalong bang troxia bang pho tum phan nep ingnang ponlo la so long raikom sai khi bang pho la pen police gari ke vek tum bang hinia bang pho tum chingnang ponlo la pusona jai me kachetong ponnang kok laki Balaji Ahawara long kowe akrek be hakiklema bang phu Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Assam atum aphan lamhoi pajer ponlo Labangso lam hoya ting pensi police asai kamalong officers ang deng asai khiatum aputhak kili ke tali pasai deng ponlo Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Assam asai kam atumalong kowe akreng abeha choklem chot abang polong tangka ke hangpo alam hoy palipondep api pai pai chiklo kiching arui malong tangka ke hang vek atuma phan kinep kangnang ponji aphan pura ham tot ponlo Bon sigrami tangka ke hangvek raikom sai khia tum labangso alam chichini pondet si chirok topen kedo ponajok pham topon naklo Pijopen Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Assam Saikam atumalong kipalipon alam hoya tengpen kachikok ponbom thekpon longsi kili ketali ponasai asigjit pen Crime Investigation Bureau ahin pen claim ponlo labangso hut bang troxi bang ko atuma phan nep ingnang ponlo Laso long raikom sai khi bang pholapen police agari ke vek atum bang hinya bang kotum chingnang ponlo
Kachingnang Ponchek Abang Phuatuma Menlaki Puskal Gogoi Deputy Superintendent of Police Headquarter Bajali Sub Inspector Anujjoti Patiri OC Patachar Kuchi PS Sub Inspector Debajit Giri in charge Bhawanipur Outpost Assistant Sub Inspector Sasankar Das Patachar Kuchi PS ABC Inja Mamul Hasin Abarin Additional SP Bajali Lapen Police agare kevek atum danghiya bang pulaki Deep Joy Roy Lapen Nabir Ahmed Pusi Pangthekpon State Dex Report Karbing Longlai Ini abirta kala ponsi kang ton paniklong